Kur Sookpoh 12-Wyrnai haka jingialang kur balalong Chiliangrang Jowai kala lehburom meki longsan mansan kiba Kynjoh nyopusan Snem kerta shaneng haka khatsau tarik Nohprah. Nalor ki longsan mansan ka Sookpoh 12-Wyrnai kala lehburom ru eki pyrsa kiba kibalayo ya jingjop haki jingpule Doctorate postgraduate graduate HSSLC but SSLC haki niki Snem balala. Lale Burom meki nongkitkam joka kur naduh ki unit haduh ka seng kemi. Kirang ba abat kilong kemi bapau khmat jong ka kur kiba kenthop u Dr.Tyrchaiñ Mitre Lipon ka Dr Mebalarisha H paswen u Presiden Dolloi Puramon Kynjing Elaka Jowai kila ai ki jingkran kersiu ya ki para ki pyrsa ha kani ka singi. Layathu ya ka khana parom joka Kur Sookpoh ka kenthop ya ka bon ka ten ka wet bat ka do kibalong kinong seng ya ka Shillong Jowai haki menor baraligno. Kur kinong seng ya Shillong Jowai. Namang Kur Sookpoh mem Shillong Jowai. Wanam to Kur Sookpoh man go baham se Kur Sookpoh ka Shillong Jowai mbio wai roi pa. Ne ba bi pa history ha lang di sudong rejain kia. Hai mo mit how gi kur seng ki chem ki Shillong ki roi be kumai nei da ki em ya ki kham na. Kadang kamnak yang kita kur, kami bentagi kami Kur Sookpoh. Ya kita bentagi Kur Sookpoh, wadah kita sengsara sorkar pareng le makan dulu. Kita koi mestinya Kur Sookpoh. Kur Sookpoh mi nana kapon kateng kawet kado ingo Burom yoki. Ka history kita khana Burom mi ong wa ibyai laika. Lepas ini kena Burom dan kita itu sekian ya kenoring. Kenoring konongkong tahu Kur Sookpoh wan kita ilong mohai. Itu apa kalau air. Itau wilayah jadi Yusuf itau yo pengat emigran yo buretgen orang tindak untuk selap. Iwar kita sengi ke ya kalau senchilong nongkong ke. Aita ilong soyong. Iu kut kan in New Hill. Itu tak ilmu soyong, ibu kicina ilmu soyong. Ada yang kicina ilmu soyong, dayo ki ya kecingnya congka, bagi payung nyawasa. Naliang yongga, baik pun yang ikut hedo, baik pun bon. Dasarnya yang dulu yang cinong, ni tak cinong, saya pun baik pun bon. Orang ikan pelai kami ni cinong terpelai, hapo iyung senang baik pun bon. Ulong tak senang baik pun teng. Malai kali Burom no tong chinong ulong ye ong tong ulong to be pun teng seng. Ulong panaler tong seng de be pun wet. Malai kali Burom panaler no ong to be pun wet seng. Ulong nang lo ukur kan ulong yo kejam. To seng yang kedo. Kini to ke jing sekian ko Kur Sookpoh to no seng de chinong. Iwa kini ki chinong yo seng no stand. Mangi tune ipotoi haduh ani teng de pateng. Siapa cucui, wah kita ni jadi orang wak kesoka perang dia pun kelar. Wah hadir bukan bon kateng gawe kadok. Dak hagi kon lembai cong kaya ki, bagi bilang dikur, yung tak bukan ini pori jentia. Ibu pori cong kaya gitu dari kasih pada time raliang time konsenau. Jadi kikam gue bogi, tok, gue nongkong. Wah Dolloi kononongkong yang kabai punwet, Dolloi dong senriang. Dolloi kononongkong yang ke Elaka Jowai, weyung yang kabai punwet awas senji haduh kan ni kesengi ye yang apa jadi seruk ibu dak harga ceram iba. Oh kelamu we por repon cua kan ni pun demi yo kenatan yang sesuai kaman ong. Tapi yang mesti tri yang kita usah tu ya kita sekian. Untuk belas yang hadir ke pesok ikan kau Dolloi. O aktif yo kurim yang kebon, yo kerdan petor. Ibu haduh ni kesini po Elaka Jowai memperkelah gitu. Wei kerdan petor yo apa ni kur bicong kurim hak baik pun bon. Ikerdan yo phe kom cikri kam to lagu kur baik ni. Wei bro ikan po Elaka Jowai apa po Elaka Jowai ni. To Sookpoh dan uji pre. Nak lihat tadi, wat kesansilah di dalam bumi ini anjau ka kasan le. Kynjoh kita kita scam. Naduh ada scam ni por yang besar pareng haduh kita por. Jadi dah Kur Sookpoh yang ini ada bercawi wikur.
Sisi abis siapa Kur Sookpoh perkat beri bahaya kan, orang menentu. Walau kerja cekri Kur Sookpoh, atau cekri kerja minta, iroi, ipar, ibha, imet yang beri bercai teruk yang ini. Uyo kelama yang kerjain dia, wakian apa? Ukhan yang lebih pun dah. Kawan nampak atau tahu mi betul, hai betul yang wakian nampak. Dah kai goi tanya. Kabe yang mau tak remind nampak. Dekai apa ikan swab papli atau dulong, papli nak buat migo. Tahu dulong kai, hai ni pot atau apa papli. Kau putih wakian nampak kan yang lek kan. Pot kena yang Dolloi Puramon Kynjing wakian nampak. Ithal kan ni emisi yang ramai. Burom yang nak Kynjoh cekrang kukut. Kulai Shillong Maryland Lipon, mulai tempat kiba pun wedi yang kau kedai pi. Kulai Shillong Maryland pun wedi dan jingmut yang pi. Ia kiba kisih kiba pun bon, kiba pun ten, kiba pun gan, kiba pun dok. Nak kau kedai. Radian yang to ikrek kan betul to iwabiang relai baik lai pi. Jingmut yang owan. Jingialang Kiliangrang wanang Burom. Iwa ublai kira Kynjoh le kiba pun meli yang nendo kapon kapon kalau yang di pun dah jadi pun yo. Pai ta sang ha kiti yang ye ke mi ke dia ma yang ni ko de yo ye ke mi kusnam kam ka doctor dentistry naga dong humusnian juan year 2024 giao ba thap kiti mazao khani yo ye ke mi ki PhD naga Kur Sookpoh 12-Wyrnai juan in the library science and information from the Northeastern Hill University, Shillong in the year 2024. Sookpoh kiti yang ki ye ke mi awardees yang ni. The Kur Sookpoh 12-Wyrnai Mr. Desa Langdo, son of Srimati Dayoki Lakyang and Shri Nioki Chadap Pasa of Longsan Jowai for securing 71% in his Masters of Science in Biochemistry. and placed in first division with distinction in physics, chemistry, mathematics and has